Hello guys, I'm ngasi kang lepan viewer me am taram nok chai ngasi topic se kang brai de khatang content je khatang da khatang ai de ai mod khatang phungtok chake hoi ai na 10 days video challenge to si video gi jai 10 blog 10 video de si da me am na feedback me am pire suggest me am pire ba do kwai da gi phaja hoi loino phajai ko ta amin am tin chikhlak ke to si la to si mahang na hai re yam ti nu ngai do wakhal yam ti na fai aduga chumbam je oi mahang na hai jai de ai de ke lai jok da ta de yengning ba tai lai ba do aduzu yengba phangaro khotlora daina phajana haibire mahangna aduga si khatang chingkhale je kai maramino hai matam da komra atai zu loina mak phajera ta zu loina mu chingkhat pa du de ai video do yam sang bu oina bai da oi ga do ba maram oim na ko si tang chingkhlak pane aduda si da ai oi ba angle da kariana khali khamra karamba way am lai he khamra ai thaina khamra ina youtube che ai yam thuna ngam da londre je tan lai je am taw gim ni ko khapchan nam yaw bu ne mai tai ron da zu english da zu maru ene english na khara yam thok pane aduna ai video yeng ga no pa mi zu dum yaw hai de pronunciation soi bage ado shemto pi ro description da do dum shemto pi e yam ti haraw ha da youtube hai ne je youtube ha ga dom ne okay aduga youtube che khambra ina ahama video ai youtube cha youtube ki field da ina aham la pa matam da ko ai ngon da toy je khambra ai nuai ja badu newa ai ngon da phang bakik tu as message la ai ngon da phang bakik to adu da newa ina video se mi je samna da khambra ai je khambra video je thakla kan ko ai gi asoi video ko yeng ja ithon da nokcha ra ga penjam newa aduga ai video je namja ra ga nuai ja bai tare ai aham da khambra ai nuai ja banga ta da tor me video je do hajik ti khambra ai nuai do mangi bi tap tor pai tare ai viewers sing gi khalak pai tare ai wakhan ji da khambra atopa sense am da la pai tare si yam ti fatte di samna do khambra ai video nam matam da khambra de asi video je nam ro ga mi ne yengning ga dra ne yengning oi dra ne asi content je phaja dong man de si mafam ji da chatla number as ai si ka ji da si dress ji da si la number as mi na shana si dar ka ne khola ka ni da yeng bi dong man de haide youtuber mayam am tholok pati da ko adugi marak lisan na bai da mukta isa da pakhat pam yaw ga aina tawning ba mong tawba ngamak tre ba haide video je aina semning ba mong de semak pa ngamak tre ba haide pressure khar la e ba kok si da aduga ai gi nungai ba haide youtube hang ba ge video number ge video edit taw ba adui nungai ba feel du loina mak ngang re ba de asigi pressure mayam ji nan dan jalak pa da ge adu do u wa phang re ba adu na hadige comment do pa matam da ko adu gum ba gi ama ju film ju fawe ba adu gi do e khangning jang e ba adu na hadige makha ta ba video de ai gi nungai ja ba mong ai pam ja mong da loina taw ra ni have de thaina ina taw ram ba da mai na haide si da phang ba ki da adu gi nungai da da na dum taw ra ni adu ga si hai na kamra mayangi wa am ta taroi mayangi suggest am ta lo ro have de adu di no adu di natte ko adu di am la le adu mai na khandi ga no ba ai ni haining we je haide mayangi suggest ngasi ene si oro je mayangi suggest ina di video ka mai nam ni camera ka mai na pai ni wa ka mai na ngang ni adu loina tapi re step by step da loi tapi re ba ada tapi pa de si yo ba ngam ni ba adu gi we da na de ko aina haining je do poina dum phanga mani ana khalle ade gyan yam taw nga tani da mayam je adu gi da makta khalle adu ga adu le pone ma adu ai gi 10 days video je komra ai thagala khiro ge vlog se thagala ka have de komra ai yum chat to re ka me yum chat po oi ta de yum da di thabak khra dum chil le ba du na adu ga khoi gi chuchampur oi be du jo khoi gi tang manung du jai de ai ju video do namam pak na khang de ba khoi chuchampur tang gi du de adu hoi faja faja ma fam mayam am de lai swimming pool lai adu de gi waterfall lai adu de gi faja ma fam mayam am lai to si lai sing je adu songma ma fam mayam je ai chat kan chat pa je nungti di chalo adu na weekly gum ba da chatla ga vlog sema kan matam free lai kan de ko adu dai adum chuchampur gi faja je handak chat pa da ding ami makai ai mayam de export tong na bo khonara ke adu bo ai imphal da mung la ko matam da 10 days ke vlog se ai sum thoi da na semak kan ni sum thoi da taw ga ni ai na taw ge khalla de matam budi katang khetna na ai de ai lai bak se kamrai de kerom taw ge khalla khudung thi na lai ba du bo taw da na dinga si bok tu te tang sini ai ngasi video se loi fo yang bi be da mak thank you so much ado ai video je yang bi ra ga di komra phajara ga di like number mo thira ga di dislike number mo dum yang ga di tumina chatkino adu di khatang no ai te adu dang taw bi ra mo yare o adu ga ai gi video ka mai ton nam mi adu da gi phone de video ka mai ton nam de ai camera ka mai season ai khot na ba sigi matang da ai comment da question khra dum lai adu comment da video link ha pa je ka mai youtube ki wang boy ba do na youtube ji da koi khudong thi ban nang ba ya ba du na keno tor ge shmator ge ai si gi description ja achi da link me ama nate shmator ge ai si video lo ba de video ani ni thola mi da nga si di mari tholam ge mari tholam je ko si da mari do yo holam ge hade ai na torok pa youtube si da torok pa I feel A to Z when up me am the transparent when the thamane mai khanam to uptam da hade khoi punna chokhat mina se ha ba ge pandam da sum adu da ge si je ta yam ka na sin ke sunate da aduna sum losal atham makana ngom na de makoi na to bo khop losan ba haibuk to yam tai ba adu kang de hoi moi khoi gi zo makoi wakhalo na mala mane aduna
another way adumai loina haim na ai kamai na video na me kamai na tore ai YouTube journey je kamai na hore i quite first kari video na hore i kari phone dagi hore I adu da xyz haji po phone na ni ko en nami ja adu gi wari loina mo yawne adu 1 2 3 4 thola ge haji tum tho amba je adu ni normal ti thabe yawana khar lega no mathangi vlog tum ha ge ado kamai to ge sumai na ha dai ge lifestyle gi mong da lakpa vlog se mayam suggest pira mo si da soiba aran ba hapchaning ba lokho aning ba aduga pakte khote haninga jo dum hara mo no khoina pakte ha jo ma khata na dum sema ani sine nga sigi video mate khara matang sidai video se loisan jar ge bye bye mathangi vlog lak chibu mayam punna kaina gi si amuk thingna gi se nga si nungai na lei se sumai na nungai na dum lai ramo miyoi mapuk ni amuk tang lak pa pun si ni amuk han na la aroi dam ne khoi malem thak sida noi hingni ngai makeup sida nungai ba wakhan ta khallaga mayam punna le na se harau minok ka loinan na ana le ba kang lai pak na ye pa